sente de fro ngiri. Bisa lah aku siapa ini? Ini memang uri hari aman cawari, aman cawari. Uri memang isu nama ni mamoro ese. Rumah parau teman-teman punang di rahimu. Rumah parau teman-teman punang di rahimu. Rumah parau teman-teman punang di rahimu. Warali perjalanan rata dilipatai muir tadi nami. Jangan sabu kala nama koko de halo kalo Dede masih koko auru etalina kakai. Koko mai kambe kona etalina kaka mambakona. Koko mai kambe kona ora etalina kakani. Lupa kau. Ada pegang naon ini saya nih. Kita opolan. Ayo entana abisau. Kya pu anu jongkai. Ini memang uri aman cawari, aman cawari. Uri memang isu nama ni mamoro ese. Virong koro agela jo anu abisau. Teman-teman punang di rahimu. Memang di parau teman-teman punang di rahimu. Aduh bento. Parau teman-teman punang di rahimu. Au. Papundangan ke bapasawe. Berata me mulomboy, rata me mulomboy. Ongora lingi na waura me kaulingai. Liga banga mardi punga wali na marui. Liga banga mote ya punga wa marumadae. Liga banga mote ya punga wa marumadae. Aulom eta tadi. Ngali ko ano sa rumbong peke ihani, sa rumbong peke ihai. Nuna magkoy na sa rumbong jeli ay kui. Warang peke gero makanano waring iri. Warang peke jeli makanano siya se jolly. Warang peke jeli makanano siya se jolly na. Ala cok rendong hena andero pede. Gebe bapasawe. Ayo kengori wake genge bapasawe. Ampo rendore. Oh, charge bisa deh.
Modal la prema kayak mah cok kerendo betere. Alai ai na eda vea mutuani, eda vea mutuai. Ala di batuang o padam betoin di teini. Batu ketua batu keteani, ala batu keteang bacang dam betoin ai. Ano ba sa mo? Keren. Lain la mama ke kila prema ngarana. Tipatang ko na la apa prema si Om Dang. Ya kembali jak si udah maklum jadi kan. Kita tahu malam minggu betul baru bantah jauh ini. Rawan jero. Cara apa bau bu? Rongasi sama darangina. Apa jam tu? Mumai diwarahaba mumai. Dua mbak isang. Ini apa kita haba mai deh. Kita bar haba mai deh bilang. Belakang dong, ayam tidak. Nah, apa jam sih kalau ini? Mbak aku kesel dari aja tuh ngomong. Terakhir apa punya haba mai deh. Sama ya. Nasi apa gede apa orang sudah.